Reka nongere ngo ikaze mukunzi wa Military Story TV nkubwira nti komeza ugubwe neza uri mu Rwanda ndagusuje cyane wowe uri hanze y'imbibi z'u Rwanda reka nkubwire ngo komeza ugubwe neza kakanya ngiye kubwira rero ikirundo M23 imaze kwerekana cy'intwaro imaze kwambura ingabo za FARDC nkuko ubibona hano mu mafoto umutwe wa M23 rero umaze kwerekana intwaro z'amoko atandukanye uheruka kwambura ingabo za Kongo Kinshasa bamaze igihe bahanganye mu mirwano igikorwa cyo kwerekana izi ntwaro cyari kiyobowe n'umuvugizi w'uyu mutwe Major Wiringoma mu mashusho y'umutwe wanyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter hagaragaragamo intwaro nyinshi z'amoko agiye atandukanye zatawe n'ingabo za FARDC ubwo zari zisumburijwe zigakizwa n'amaguru intwaro zerekanwe zirimo ibisasu byo mu bwoko bwa Mortier 82 PM41 Mortier D60 mm imbunda zo mu bwoko bwa RPG machine gun n'izindi ni intwaro zafatiwe mu bice bitandukanye nka Cyanzu Bugusa Rucuru na Bunagana mu bikoresho M23 yerekanye rero harimo n'imodoka yo mu bwoko bwa Jeep nayo ivuga ko yatawe n'ingabo za Kongo ndetse n'amasasu menshi ku bwa Major Wiringoma ngo zirantwaro ni ikimenyetso cyerekana kuri umutwe nta bufasha bw'intwaro uhabwa n'igihugu icyari cyo cyose cy'amahanga ati none ibi byavuye muri Burkina Faso cyangwa muri Mali cyangwa Asami Goita ni muri FARDC twabikuye tubibatse ubwo twari tumaze kubirukaho indi nkuru nakubwa rero ngiye kukubwira icyo M23 yavuze nyuma y'itangazo ryari rimaze gusohorwa n'ingabo za FARDC zavugaga ko zishe abarwanyi ba M23 27 ndetse n'imiti ya M23 ikaba yafashwe amakuru aturuka ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga ko muri imirwano yabereye mu gace ka Ntamugenga no mu nkengero zaho ibikoresho byafatiwemo birimo imbunda eshanu za AK47 icyombo n'ingofero z'ubwirinzi kasika umuvugizi mu bikorwa bya gisirikare bya Sikoratori Yotona Colonel Njije Kayiko yabyemereye itangazamakuru ati FARDC bagabye igitero Kigali kuri M23 cyangwa se ingabo z'u Rwanda nkuko babyita muri Ntamugenga intego ya bohora santire ya Ntamugenga kandi ibyakozwe Colonel Ndagije yakomeje ati mu musaruro w'ibi bikorwa umwanzi yahunze twamenye ko 27 b'uruhande rw'u Rwanda na M23 bishwe intwaro z'umwanzi zafashwe zirimo 5 za AK47 RPG imwe ibikoresho by'ubuvuzi radio na Motorola ingofero n'ibindi bikoresho bya gisirikare byakorewe mu Rwanda mu ruhande rwa FARDC Colonel Njije yasobanuye ko hakomeretse abasirikare babiri bakaba bari kwitabwaho n'abaganga ati ku ruhande rw'igisirikare abasirikare ba FARDC babiri rero b'intwari bakomeretse bakaba bari kwitabwaho n'abaganga bacu twavuganye na Major Wiringoma mu ijoro ryo kuwa mbere Nyakanga ahakana ya makuru aseka cyane yatembaga ati ibyo nukubeshya M23 yahakanye rero ibivugwa na FARDC mu gihe imirwano FARDC ivuga ko yiciyemo abarwanyi 27 ba M23 yatangiye kuri uyu wa 30 Kamena 2022 inyuma yaho uyu mutwe witwaje intwaro u Rwanda rushinjwa gufasha utangarije ko wafashe ikibuga cy'indege gito cya Rwankuba n'ibitaro byaho biri hafi ya Ntamugenga mukunzi wa Military Story TV rero reka mubwiye ngo wakomeje kubana natwe kuva inkuru igitangira kugeza ikirangira icyo nakubwa nta kindi uretse gukora subscribe ukabasha kuryoherwa n'amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye nuko bwije reka tubabwire ngo turabakunda cyane.